w'umwami woraho ari kuri jewe. Bisigura ngo uyo mwemu yera inamaanisha huyo Roho Mtakatifu icyatumye aba kuri Yesu, kile ambacho kilisababisha awe kwa Yesu kwari kugira ngo akize, ilikuwa ili aponye. uyo mwemu yera Huyo Roho Mtakatifu ikituma ari kuri Joshua ili yuko kwa Joshua ni kugira ngo akize, ni kwa sababu aponye. uyo mwemu yera Huyo Roho Mtakatifu ikituma akuriko sababu gani yuko kwako ni kugira ngo agukize, ni ili akuponye. ugifise ibikomere. Ukiwa na vikali vya vidonda, uranyemeje kudafise mwemu yera, unanikubalisha kuwa hauna Roho Mtakatifu. kuko mwemu yera aravura ibikomere, kwa maana Roho Mtakatifu anatibu vidonda. Tange nimba umufise naho, na kama uko naye ntuzi kumufise, au njui kama uko naye. Haleluya, amen. Ndabaheza na wabariki. Igihugu kiratabara, nchi inasaidiwa, isi iratabara, dunia inasaidiwa. Thank you. Hallelujah. Because the Lord has anointed me and qualified me to preach the gospel of good tidings and to the meek, the poor and the affected. He has sent me to bind up and heal the broken-hearted. Imana yandu banu jamavuka. Mungu amenichagulia ngire abarushi, ili niwaambie waliochoka, waliochoshwa, bariko barapfaruye, wenye wako na kufa vibaya, ariko kandi kugira ngo mvure, lakini ili nitibu abafisi bikomere, wale ambao wana vidonda. To proclaim liberty to the physical and spiritual captivity. Ntangaze ukubohoka, nitangaze uhuru kubaboshwe mu mubiri n'ababoshwe mu mpemu, kwa wale ambao walifungwa kiroho na kimwili. Murumva neza ko mpemu yera, munasikia vizuri kuwa Roho Mtakatifu atagira limite, hana limite. mu vyamuzanye rero katika yale aliyomleta sasa, yaje kugira ngo atungane, alikuja ili atengeneze ubuzima bwawe, maisha yetu. shirikiganza ku mutima, tia mkono kwenye roho yako, vuga ngo nanje ndaje, sema na mimi nakuja. Amen. Nanje ndaje, Mfalme na mimi nakuja, akeneye ukumvura, nahitaji unitibu. urakoze Mana. Asante Mungu wangu. Amen. Amen. Haleluya. Tugiye kudevelopa le point 2. Tunaenda kudevelope mstari wa pili. Ariko rero tugiye kuvuga ibikomere bimwe na bimwe. Lakini tunaenda kusema vidonda agatire kambere a. Tire ya kwanza a. Abakobwa n'abahungu bakuriye mu miryango y'abakomere. Wanawake pamoja na wanaume ambao walilelewa katika mafamilia yakawaumiza. Aha. Hapa tubona umwana w'umukobwa, tunaona binti yakuze mu muryango wao, alikomalia katika familia yake, abona papa wiwe ni komando, anaona baba yake ni komando. Yatashe anaporudi nyumbani, acha kubita ingumu nyazo mama wiwe, anapita anampiga mama yake. Uyo mwana yabikuriyemo ari muto, uyo mtoto alivikomalia, nabizi ko yakomeretse, hajui kwamba ameumia, ariko ikimenyesha yuko yakomeretse, lakini kinachoonesha kuwa ameumia. Umusore wese aje kumubwira kwa mukuru, kijana wote anaokuja kumwambia kuwa anampenda, yerekana ko afise ubwoba bwa mariage, anaonekanisha kuwa ana uoga wa ndoa. Niyaraza ovyavuye, akuwa anajua ni wapi vilitokea. Atinya mariage kuruta kunatinya Tanganyika, anaokopa ndoa kuliko gisi anaokopa Tanganyika. Kuko nigeze abona ifi imira umuntu, ariko yabonye papa wiwe akubita iso kuzuru, adakubita iswata n'umusi n'umwe. Kwa maana hakuwahi kuona samaki ikimeza mtu, lakini alikuwa anaona baba yake anapiga ngumi, hapigi swata hata siku moja. Ukunu yo mukobwa ariko arabaho, nyakati gisi yo binti anavyoishi bigaragaza ko yakomeretse, vinaonekanisha kwamba ameumia. Umusore kijana yakuza abona mama we ni komando, aliona mama yake ni komando, kuko aliye badamu bazi gukubita abagabo, kwa maana kuna wamama wanajua kupiga waume zao kabisa. Ukazokumva umugabo ari muzo, wao ukisikia bwana yuko ndani ya nyumba, yuko anasema sana, ndakuija menya neza ko bamukubise, jua kwamba wamempiga vimeisha. Icyo ndakibabwije. Ukisikia mwanaume ko mnyumba, umvise umugabo ari mu iko napigana na mke wako, arikagwana n'umugore wiwe, sauti inatoka nje, ijwi ikaja hanze, ndakuonesha, ndakwereka, ndakwica. Bamaze kumushira mu wanakuwa wameshamtia mu mtate, niko biba biraba, hivyo ndo gisi vinakuwa. Umugabo akwita umugore ntavuga, kwa maana bwana ambaye anampiga mke wake. So umusore rero yakuze abona papa wiwe bamuhonda, kijana sasa likoma anaona baba yake wanampiga, wewe mukamubona kunda abakobwa bato, tena unaona anapenda wanawake wembamba. Wibaza ngo ni rukundo rw'abakobwa bato, wewe unawaza kwamba ni upendo wa wanawake wembamba. Yibajije ko papa we yakubise mama we kubera ko yari ganga,
anawaza kuwa mamake alipiga babake kwa maana alikuwa gani. Izo reaction azikora kubera ibikomere. Hizo reaction anazifanya kwa ajili ya vidonda. Murasa kutaurichari chibikomere. Mutaelewa kidonda ni nini? Rimwe na rimwe Mara moja umuhungu yakuriye mu muryango, kijana ambaye alikomalia katika familia, yabona mama wiwe agendera mu busambanyi, anaona mama yake akitembelea muzi, umugore wiwe mke wake azimije telefone gusa, akizimisha simu, akamurondera akamubura, anamtafuta anamkosa, achabona neza ko nawe alikuwa arasamba, anaona kwamba naye anaenda muzini. Nubu bikomere ni vidonda, ni yarazi ko yakomeretse, akujua kwamba ameumia, achahinduka tu rouge, anaptana kuwa rouge zaidi. Umugabo ashakujwe niki? Baba anauzikishwa na nini? Kubera ko telefone ya madamu yazima. Kwa sababu simu ya mke imezima. Sicho cha mubabaji. Sio hicho kimemuumiza. Yatangiye kuona sene za mama wiwe. Alianza kuona sene za mama yake. Atangiye kuzibona ku mwana wiwe. Anaanza kuziona ku mtoto wake. Abantu batamenye ko bakomeretse. Watu wasipojua kwamba wameumia, ntibashobora kubaka neza ingoro zao. Hawawezi wakajenga vizuri nyumba zao. Umukobwa yarezwe n'upapa wiwe yari umusambanyi. Binti ambaye alilelewa baba yake akiwa mzinifu. Papa wiwe ataha saa 9 z'ijoro. Baba yake alikuwa akirudi nyumbani saa 9 usiku kwa maana anatoka muzinifu. Umugabo acerewe kugeza saa 4. Mume akikawia mpaka saa 4. Achatangura kumubona neza. Anapita anaanza kumuona vizuri. Yuko umugabo alikuwa arasambana. Yakuwa alikuwa muzinifu. Achatangura no kubirota. Anaanza pia kuviota. Akataka ngo nerespo. Anasema nimeoneshwa. Unaona sene za baba yako za wabonye sene za papa wezake era. Ibikomere vidonda bishobora kuinfluence ndoto z'umuntu, vinaweza vikainfluence ndoto za mtu. Muriko muranaho aho twatanguriye rero kubijanye n'abantu bakuriye mu miryango kanaka. Hapa tulianzia ku watu wamekomalia mafamilia fulani, ariko Imana iraza kudutabara, lakini Mungu atatusaidia. Abana babayeho abavyeyi batabitaho, watoto wameishi wazazi hawawashughulikii, bafise ibikomere, wako na vidonda. Ukabona umwana agiye hanze, unaona mtoto anaenda nje, bakamwira ngo papa waragwaye, wanamwambia baba yako anagonjwa, uyo mwana arakijije, uyo mtoto anaokoka, ariko nasi ko yakomeretse, lakini hajui kama ameumizwa. Papa waragwaye, baba yako anagonjwa. Sasa nifoni zana ngire gute ni kikomere, ni kidonda kimwibusa ko atigeze amufasha, kinamkumbusha kuwa hakuwahi kumsaidiza, akagomba kwihora indirectement, anahitaji kujivenger indirectement. Yanaeleweka. Ibikomere, vidonda turakira no munsi, tutapona leo kwa jina la Yesu. Kumenya ingwara n'igice cyo gukira. Niko ndamenyekanisha ingwara kugira ngo dukire. Niko najulikanisha magonjwa ili tuweze kupona. Ingo nyinshi zirimo ingora. Ndoa nyingi zina tatizo. Kubera ibikomere umukobwa yakuranye iwabo. Kwa sababu ya vidonda binti alikomana nayo kwao. Umusore yakuranye iwabo. Au kijana amekomana nayo kwao. Ndaza kubereka ukuntu dukira. Nitawaonesha gisi ya kupona. Agatire B. Tire ya pili. B. Abahemukiwe mu marelation. Wale ambao walikosewa mu marelation. Ari umukobwa umwibeshe. Kuna binti ukijimdanganya eko. Urumva? Unasikia? I love you. Ndakunda. Ndumva ko twagira Maria. Nasikia kwamba tunaweza kufunga ndoa. Ukiri kuravuga. Ukianza tu kusema. Abariko aravuga mutima. Anako iko nasema mroho. Nabajua. Ndabazi. Banome basiku yizi. Abahungu b'ikigihe. Ba escrow. Yarakomeretse, ameumia kuko yigeze guhura n'undi, kwa maana aliwahi kutana na mwingine, aramupropoza Maria, akamupropoze ndoa, arasaba n'irembo basi, akaomba atakufika, ariko uyo muntu acaratoroka, lakini huyo mtu akatoroka. Uyo mukobwa yarakomeretse, huyo binti ameumia, tutamuvuye igikomere pasipo kumtibu kidonda. Dushobora gusengera mariage twikubita ku kibambazi ntibe, tunaweza tukaombea ndoa tukijipiga kwa kibambazi na isi, kuko uza wese aramwiruka, kwa maana mwenye kuja wote anamfukuza. N'abasore Pamwana vijana ari muri fiançailles, yuko mfiançailles, wibeshe gusa ujidanganye tu, asange ifoto ya cousin wawe kuri profile, akutane picha ya cousin wako ku profile, telefone aramena, simu anavunja, akakwiruka,
Anakufukuza. Uyu ankubitiye iki? Huyu ananipigia nini? Oya. Hapana. Yigeze guhendwa n'undi. Aliwahi kudanganywa na mwingine. Amubwira ngo aba bose n'abakuze. Anamwambia hawa wote ni wakuze. Acha bafatira mu cyumba. Akawakamatia chumbani. Ni yakubise wewe kubera iyo foto. Akupiga wewe kwa ajili ya hiyo picha. Bya bikomere bitaki. Vile vidonda havikupona. Bigiye kukugwako paraza. Vinakuangukia eko pasipo kujua. Batu no musi turakira. Siku ya leo tutapona. Ako kantu muriko murakumva. Ako kakitu mnakaelewa. Akwandikiye message. Anapokuandikia message. Iminota 30 irarenga. Dakika 30 zinapita. Wewe ntiwishuye. Wewe hukujibu. Agutelefoni. Anakupigia simu. Urarondera hucha. Unatafuta kwa utapita. Nari ndabizi. Nilikuwa najua. Ubwo nibwo bumalaya bw'iwanyu. Hiyo ndio malaya wa kwenu. Abiwanyu ndabazi. Wa kwenu na wajua. Sheri nakugiziki. Sasa Sheri nimekufanya. Urakinduru. Nitole fujo. Gisoro manando na genzi makwakwa. Arakomeretse. Tayari ameumia. Ariyo nimekubera ntaho. Kuna watu wananielewa. Uyo muntu yarakomeretse. Huyo mtu ameumia. Sikubera kutamwishuye. Sio juu haukumjibu. Ibikomere vy'abandi. Vidonda vya wengine. Ngomba yuko dukira uno munsi. Nataka tupone leo. Kugira ngo twinjire mu ngo turi basima. Ili tuingie katika ndoa tukiwa wazima. Tube mu ngo turi basima. Twende ndoa tukiwa wazima. Ako likasikia. Amen. Amen. Ibikomere vyo mu relation vyo birateye ubwoba. Vidonda vya mu relation vinatisha. Hariyo n'abakobwa bamaze kugira decision. Kuna hata wanawake waishafanya decision yuko batazorongorwa ya kuwa hawataolewaga tena. Wapo. Anasema Mungu alilinde aba wanaume. Imani ndinda babaso. Kuna wanaume hapa. Hari abahungu nga. Hawa ni wanauma. So yarakomeretse. Ameumia. Ungine mwanamke ungine musoro. Ungine kijana. Kuna wanawake hapa. Hari abakobwa nga. Aba ni wanawaka. Ati baraka. Yarahinduye alfabe. Wamegeuza alfabe. Niwe yahinduye alfabe. Yeye ndiye aligeuza alfabe. Kugira ngo yikure mwishavu afise kuri yo kura watu. Ili ajitoe ndani kasirani anayo kwayo watu. Ushobora kuja kumubwira. Unaweza kwenda kumwambia. James fiance wanje. Mimi niko na fiance wangu. Tuko tunategura program. Tuko tunatayarisha program. Acha kubwira abakobwa abo. Anakuambia wanawake wa sasa. Kibaza wapfuye niki n'abakobwa. Uona uliza, wewe umekufa na nini na wanawake? Yarakomeretse. Ameumia. Ari poto bamukubisa titeze. Kuna poto alimgonga pasipo kujitayarisha. Iramusigira igikomere n'ubuvyaranse. Ikamwachia kidonda mpaka kwa sasa vimeshindikana. Imana yandungitse kuvura no. Mungu amenituma kutibu kwa leo. Hallelujah.